Nangabe kude lokubita ngekuthi ungikhunjuliwe, tibite wena ngoba uyatikhumbula ukuthi ungukhunjuliwe. Davide wake wahlabela ngalinye ilanga wathi, mphefumulo wami, bonga noma thumisa simakathe. Nawe titshele uthi yekhunjuliwe. Noma ngabe awuboni lutho, bantu ababoni lutho lolukhomba ukuthi ungikhunjuliwe, kepha unguye khunjuliwe. Nasi sinkwasela usuku sakavuka udle. Ngicela ukukuhlephulela encwadini yaSamuel yokuqala sahluko 17 verse 28. Kwathi Eliab umnakabo Davide lomkhulu nakeva lokwakukhulunywa nguDavide nalamathotha, wamvuthela ngelulaka wathi, ude ufunani wena lapha? Utishiye nabani letimvu letimbalwa lena ehlane? Ngiyati ukuthi utikhukhumeta kanjani, nekuthi inhlitiyo yakho yimbi kanganani. Utele kutawubukela impi nje kuphela. Waze wakhuluma Nkosi yami, umnakabo lomkhulu. Ngicela ukuthi-ke sihlokwana sami lengunika sona lamhla sithi, indlela leya ekuncobeni kwakho, noma ngithi indlela leya emvuzweni wakho. Le ndlela-ke ngeke ngithi utayithola emva kwemthandazo kumbe lomnanzi, noma emva kwekuthandazelwa yingceku lenemandla. Konke loku kuhle kumgcoka, kepha indlela yakho yekuncoba nemvuzo lomkhulu utawuthola emva kokuba umnakeno lomkhulu Eliab sekakucekile, wakwedzelela, wakubukela phasi, wakusho tonke tintfo, kepha longasito. Inhlitiyo ya-Eliab ibonakala ngekusho lomunye umuntu amusho ngento langasiyo. Asimiyekele-ke Eliab, kepha wena kuze ungalahlekelwa ngulomvuzo wakho, ungatiniki isikhathi sekuphikisana nemnakeno lomkhulu. Ngiyabekisa ngalokho. Ungatiniki isikhathi ube uphikisana naye utichaza ukuthi wena awusiko lokhu, ungilokhu. Ngoba lo muntu lo Eliab noma ungawina mawukhuluma naye, kulembi naye uwine, kude umvuzo. Bekude umvuzo wekulwa na Eliab. Umvuzo lebe ubekwe ngiSawuli bewuwemuntu lotawulwa naGoliathi. Endleleni yakho yekuncoba lokukhulu nemvuzo lomkhulu utawubanjelelwa bo-Eliab, mangabe ungade ukuthi ukhonela ini. Ngithini kuwe lamuhla? Yesihlobo savuka udle. Ngithi caphela, maye umvuzo wakho mkhulu, maye kuncoba kwakho kukhulu, kepha kungenteka sewulibele kulwa nabo Eliab. Ngiko umvuzo wakho solo ungawutholi, ngiko solo ungancobi, ngoba awukacotshelwa kulwa nekuncoba bo-Eliab, ucotshelwe kulwa nekuncoba boGoliathi. uNkulunkulu akubusise, uvula emehlo, ube nenhlitiyo yekulengisa Davide. Wenta njani Davide? Lithi leli verse lelilandzelako, indlela laphendula ngayo Davide, wabuta kancane nje kuverse 29. Davide wabuta wathi, manje sengendeni, sengabe ngisakhuluma nje nekukhuluma. Awuve verse 30. Wase ugucukela kulomunye. Haleluya. Bakhona labanye longakhuluma nabo, labangakhuthata
ukuthi uconzane naGoliath, uncobe kuncoba lokukhulu, uthole nemvuzo lomkhulu. Amen.